आज 15 फरवरी रात 14 फरवरी यह इशार इशार कि 14 फरवरी किस दोहस पे बेहयाई हूं दह मनावन आलमस अंदर और अलमनाक बदनसीबी बदकिस्मती वन मुसलमान अमि चीज शिकार गई वन मुसलमान अत चीज अपनावन यसान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाइस गोमुत ऐ मुसलमान नौजवानो इना मगरिब शिकार गो इना मगरिब पैगाम तो यही नाम करो यही दर्स देता है हमेशा शाम का सूरज ये आफ्ताब वन वुचन इस मशरक शामस अंदर तोलू गसान अत खसवन गाश तन वुशनेर तन रोशनी की गर्मी यही दर्स देता है हमेशा शाम का सूरज मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओ याद थो मगरिबी तालीमातन दियो फौकियत और स तालीम करू नेगलेक्ट इग्नोर नजरअंदाज यस तालीम हाई अखलाक आदाबन हज हथाव मोहम्मद रसूलुल्लाह स कर नजरअंदाज याद थो खत्म कर ये मगरिब पैगाम डुबाय जलालत रुसवाई अंदर वाल ये मगरिब पैगाम वह मुसलमान त मनावन वैलेंटाइन क्या गो यह गो बेसिस कोड दिन बेहयाई हज दावत अल्लाहुम्मा जअलिल कुरानल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर अबसारिना व शिफाअ सुदूरिना व जिलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हमूमिना व ग़मूमिना अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरादल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरादस साइलीन या शाफियल अमराद इश्फअ मरादना या हललल मुश्किलात हल कुल्लि मुश्किलातिना या मुनज़्ज़िलल बरकात उन्ज़िल बरकातिना या मुजीबद दअवात अजिब दअवतना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा अस्लिह शबाबल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अस्लिह निसाअल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिकाफ़तिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका गाफ़िरुज़ ज़ुनूबि वल ख़ताया बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन कुर मौलहन अस पे सठा अनाम एहसान मोमिना कुर मौलहन अस पे सठा अनाम एहसान मोमिना
رہبر دتن خیر الورا یس فخر انسان مومنا رہبر دتن خیر الورا یس فخر انسان مومنا حب خدا عز وجل اتباع ختم مرسل حب خدا عز وجل اتباع ختم مرسل یہ کتھ اکی یہ مکمل اعلان قرآن مومنا یہ کتھ اکی یہ مکمل اعلان قرآن مومنا رہبر دتن خیر الورا یس فخر انسان مومنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام قسم کی حمد و ثنا حمد و تعریف بزرگی برتری بڑائی تو کبریائی ہند حقدار پرت مجلس اندر پرت لمحہ تو لحظہ اندر سون معبود برحق مسجود حقیقی یسم کائنات پالنہار سون رزق رسا سون مشکل کشا سون حاجت روا سون فریاد رس یم رب کائنات سانی زندگی ہند سون تھو روشن ونستان اش جمعۃ المبارک کس یت عظیم پہرس اندر عظیم گاڑی اندر پنن پان لمن رب سندس گرس اندر حمد و ثنا بدسن بیش بہا درود السلام درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہ بالعموم بالخصوص یم امتک رہبر و رہنما ہادی اعظم مبلغ اعظم رحمت للعالمین صاحب معراج صاحب کوثر شافی محشر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم رب کائناتن یت کائنات کن خاتم النبیین بنویت مبعوث فرموز یمو استا رب کائنات سن دعوت عرش مجید کس پروردگار سن احکامات تسنز معرفت تسنز بڑائی تسنز کبریائی بنفس نفیس وات بعد از حمد و ثنا و درود و سلام بزرگوں نوجوانوں ماجو ہمشیرو یت دین اسلام ست سون تعلق مضبوط کورمت رب کائناتن یس دین اسلام رب کائناتن سانی خاطر منتخب کرت زندگی گزارنک بہترین طریق بیان فرمو رب کائناتن پنس کلام مجید اندر یمو الفاظ مبارکہ ہو ان دین عند اللہ الاسلام رب کائنات نخیس پسندید دین پسندید زندگی گزارنک طریق سوچ الاسلام امی اسلام ترجمانی امی اسلام پرچار امی اسلام دعوت امیک آغاز تو ابتدا کورمت رب کائناتن یل کائنات اندر تخلیق کورن کائنات گڈنک انسان تو گڈنک نبی سون جد امجد حضرت آدم علیہ السلام امی اسلام دعوت دن امی اسلام پرچار کرنے
امی اسلام معرفت امس رب کائنات سن وحدانیت تسز الوہیت ربوبیت تسند مختار کل آسن یہ باون کائناتس ام پت کور رب کائناتن اخ دراز سلسل قائم انبیاء کرامن ہند صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ مختلف امتن کن مختلف اقوامن کن سوزن آئی مختلف اوقاتن اندر اور آخرس پٹ کور یمن سارنی فیضارن پیغمبرانی ازامن ہندس اختتامس پٹ مبعوث رب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت اس ان اعبد اللہ یہ دعوت دیس حضرت آدم علیہ السلام یہ دعوت دیس حضرت نوح علیہ السلام یہ دعوت کس نقشس پٹ آو کائناتس خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام امی چیز دعوت دیس حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام امی چیز دعوت دن سوز کائناتس رب کائنات محمد رسول اللہ ان اعبد اللہ اے رب سنگو بندو رب چھو اعلان کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن زبان مبارک تشوت کریو عبادت سیمن ہن پنن مالک و مختار ماور و ملجہ تم سن سے اختیار اندر چھو خیر تم سن سے اختیار اندر چھو نفع نقصان اولاد صحت روزگار یاری یاوری دنیای جاو حشمت یہ چھو صرف بخشن واجین ذات سکے ذات مفاق حضرت اللہ باقی چھن کیسی اختیار نہ کیسی نبیس نہ کیسی صحابیس نہ کیسی بزرگس کیا جی من معاملاتن من اختیاراتن اندر تن تنہا مانن زانن رب کائنات یہ چھ سون ایمان اور یہ میں اسلام کے اس مانن وول چھ یت اسلام تابع اس پنن زندگی گزارن چھ امی دین یہ دین چھ قائم تھومت اللہ تعالی ہن ژورن اموراتن پہ یم ژور امورات کیا چھ یم چھ خود بسری یمن ژورن اموراتن اندر چھ شامل گئے عقائد ہر اخ عمل کرنے برہ گژھِ کس انسانس پنس عقیدت فکر آسن میون کیا اعتقاد ربس متعلق میون کیا اعتقاد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہس متعلق میون کیا عقید پیغمبرانی عظام علیہ السلام متعلق میون کیا عقید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندن صحابن متعلق عقائد عقیدن ہز مضبوطی اگر کس انسانس کتا تی اعمال آسن عقیدس اندر آسس نقص عقید چاہس نو معرفت عقیدس اندر آسس خامی یا ربس زانن مشکل کشا مگر یا ربس بغیر بیکس ہندس دربارس پہ فریاد لایا یہ عقیدس نقص یا ربس مانن یاری کرن وول مگر یپر استغاثہ تہ پڑھن محمد رسول اللہ یہ عقیدس نقصان بچس اکثر بیشتر ونن سن اعتقاد گژھن تمہ اندازک تو تمہ طریقک آسن یمہ اندازک اعتقاد یمہ امت کن پاک باز اشخاصن حضرت صحابہ کبارن تعمیر کر محمد رسول اللہ من متعلق ربن کور اش نازل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اگر تو ہتینیو تتھے پٹ ایمان کیا گو اقرار باللسان وتصدیق بالجنان والعمل بالجوارح اگر تو ہتینیو تتھے ایمان اس پٹ ایمان ان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنگو صحابو رب شو فرمان فقد اهتدوا پہلے بھی ہدایت عقائدن ہز درستگی یہ عملن ہز حفاظت اگر سن عقید کمزور ساڑھ 700 یا 800 وری گئی سنس یت خطے ارضس پہ اسلامس یم اسلام محنت کر بزرگان دینو اولیاء کاملینو
وائن دپن نہ عقیدچ محنت کیا عقیدچ محنت گو یس زن حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اوراد فتح چھنا دژمٕژ تتھ اندر تمو یتھ قومس عقید ہومت عقید بومت ہچنومت کانٛہہ چھُے نہٕ یاوری کرن وول سوائے حضرت اللہ کانٛہہ چھُے نہٕ اتھرٹ کرن وول سوائے حضرت اللہ کانٛہہ چھُے نہٕ اولاد دن وول سوائے حضرت اللہ کانٛہہ چھُے نہٕ تس شریک لیس لہو ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریک نہ چھی تس ضد کانٛہہ نہ چھی تتھ ند کانٛہہ نہ چھی تتھ ہیو کانٛہہ نہ چھی تتھ شریک کانٛہہ کُنہِ تہِ معاملس اندر لا شریک لا مشیر لا وزیر چھُے ذات ذوالجلال حضرت اللہ اگر وہ اکن گوس تی روز نقطہ اتنی یت پہ میں کت کریں گۄڈنیُک چیز گۄڈنیُک امر یمن اموراتن پہ یہ دین کھڑا چھُ گۄڈنیُک امر کیا چھُ سُہ چھُ عقائد اے اسلام کے مانن والو مسلمانو پنن عقائدن دیزو نظر اس ما چھ عقائد فاسدہن پہ اس ما چھن زانن کہ رب سن ولی بزرگ یہ حاجت روا یہ مشکل کشا یہ یاری کرن وول اس ما چھن زانن پیغمبر چھ اولاد دنو طاقت تھاون مخالفت کرنے بغیر مجموعی طور مسلمانن پیغام پنن عقائدن دیو نظر پنن عقائد کریو درست گو گۄڈنیُک امر دویم فرموک عبادات ویل سے عقید چھ معرفت گئے جب عقید فکر توری ربس متعلق کیا گژھِ مےٚ اعتقاد آسُن کیا وون مےٚ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب سندن عقائدن متعلق ما حق اللہ علی العباد کیا چھ رب سند حق یل سے عقید درست گوئی ام پت گژھی ژےٚ امہ عقیدک مطالبہ کہ ژٕ کریکھ عباداتن اندر ژٕ پریکھ نماز ین وول چھ ماہ مبارک ژٕ تھایکھ روزہ ژےٚ ربن کٔرمٕژ یٲری ژٕ دِکھ زکات فرض واجب نفلی صدقات ژٕ کریکھ کعبۃ اللہ زیارت حج بیت اللہ عبادات یہ چھُ دویم امر تریم چھ فرماون تم گئی معاملات اگر ربس سۭتۍ معاملات رب سند حقوق بندن پہ یم زن یٹ پوچھ پاٹ اسلامن دہ قسمک حقوق عائد کرمت اگ گئی حقوق اللہ رب سند حقوق تسندن بندن پہ بی گئی حقوق العباد یمن بندن کیا پان ون باہمی حقوق عائد کرمت رب کائنات تو محمد رسول اللہ یمن من چین معاملات وچ ام سند لین دین کیوں یما لفظ گردانی کرن یما بے ایمانی کرن یما لین دینس اندر ٹال مٹول کرن ام سز ہمسائیگی کس یما چھوڑی دیندار مسجد میں نماز پڑھن مگر ہمسائی کامپنامی امس کیت گرکن سۭتۍ معاملات خاندار ٲسِتھ خاندارنہِ سۭتۍ معاملات خاندارین ٲسِتھ خاندارس سۭتۍ معاملات خاندار ٲسِتھ پننس عیالس سۭتۍ وۄتھُن بِہُن اولاد کوڑ نیچو عیال ٲسِتھ پننس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ معاملات اکثر بیشتر چھِ أسۍ یِمنٕے معاملاتن منٛز پھسان کوتاہ تہِ دیندار آسہٕ بہٕ مگر معاملاتن منٛز پھسان معموٗلی گوٚو کٲنٛسہِ سۭتۍ تیزر تہٕ یکدم لیکھ معموٗلی گوٚو کٲنٛسہِ سۭتۍ بکواس تہٕ یکدم چھُس بہٕ تٔمِس میٚژ بُزان معاملات مسلمانو عقیدٕچ درستگی گٔے پوٚز عباداتن پہ امر یہ گئی پوز مگر پنن معاملات کریو درست پنن معاملاتن دیو نظر پنن ہمسائیگی سنبھالیو پنن رشتہ داری سنبھالیو پنن دیندار آسنک دی عملی بین ثبوت پنن معاملات کر درست لفظ گردانی مکر بے ایمانی مکر ظلم و تشدد مکر مگر کٲنٛسہِ ہٕنٛز غیبت مگر کٲنٛسہِ تہمت مگر تجسس مگر ونہ ونی مگر کانٛہہ خجل خار پنن معاملات سنبھال یہ گو تریم امر ژوٗرِم تو میانہ ییٚمہِ جمعہُک نقطۂ خطاب سُہ فرموک تم گئی اخلاق تو آداب اخلاق تو آداب یہ ژوٗرِم امر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
تمن آو پرسن کیت اس اخلاق مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہس تمو کیا دیت جواب تُہۍ پٔرِو قرآن کان خلقہ قرآن یہ قرآن تُہۍ بوزنائیو یہ قرآن تُہۍ پیغام دیو سُے اوس اخلاق مبارک محمد رسول اللہ یہ ژوٗرِم امر یمن ژورن اموراتن پٮ۪ٹھ یہ دین قائم یہ ژوٗرِم امر اور اتھ پٮ۪ٹھ کر بہٕ کتھ یُس مےٚ حدیث مبارک شروعس اندر پوٚر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امی حدیث مبارک راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کرن بیان فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان لکل دین خلقا ہر دینش اخلاق آسن ہر دینش اخلاق وخلق الاسلام الحیاء اور دین اسلام اخلاق گو حیا اخلاق و آداب دین اسلام اخلاق گو حیا بیاق حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات حیحس متعلق فرمو الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ فرموک ایمان شو 70 خود زیادہ شاخ یا 60 خود زیادہ شعب یا چھو 70 خود زیادہ شعب ایمان چکا یعنی ایمان بغیر اخ انسان داخل جنت ہیکن گسے ایمان شو 70 خود زیادہ شعب جات یا فرموخ او بضع و ستون شعبہ یا چھو 60 خود زیادہ شعب جات اور حیحس متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو والحیاء شعبۃ من الایمان اور حیا چھو ایمان کن شعبہ جاتن اندر یہ اخلاق اندر درج یہ آدابن اندر درج فرمو والحیاء شعبۃ من الایمان حیا چھو ایمان کن شعبہ جاتن اندر یہ بیان فرمومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیکس اکس حدیث مبارک اندر فرمو بیاق روایت یزن اتس جڑت ایمان سسا چھو 70 خود یا 60 خود زیادہ شعبہ جات فرموخ امیوک افضل ترین شعبہ یمو 60 یا 70 من ساری خودن تھود شعبہ سگو قول لا الہ الا اللہ ساسو گو لا الہ الا اللہ ہش گواہی یہ گو ایمانک ساری خودن افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہش گواہی دین تمام معبودان باطلن انکار کرن اکس الہ واحد معبود حقیقی اس اصل گو امیک مانا لا معبود بحق الا اللہ معبود ہیکن واریہ ونت پنس پانس یا لوکن ہیکن ایسیت مگر معبود حقیقی سوچو ذات ذوالجلال حضرت اللہ فرموک ایمان شی 70 خود یا 60 خود زیادہ درجات شعبہ جات امیوک افضل ترین شعبہ گو کلمہ لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيقِ اور امیوک ساروی خودن ادنہ ترین شعبہ ایمانک ادنہ ترین درج گو وتی پیٹھن ازاہ دن وول چیز ہٹاون وتی پیٹھ تکلیف دہ چیز تھوت تلن بیاگو اچھی یوڑے تراون ڈسٹ بن آس دنن سہ دنو وت پہ باتھ رومس آس نہ کُنہِ اندر لاگنس پائپہِ وار تو لگیو کت لگیو سڑکہ لگیو وتہ اماتۃ الطریق وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَتہِ پٮ۪ٹھ عزت دِنہٕ وول چیز تھوٚد تُلُن یِم چھِ اخلاق و آداب یتھ اُمتس ہیٚچھنٲومٕتۍ محمد رسول اللہ حضرت صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان اخلاق و آداب متعلق فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنن صحابن منع فرمویا ایاکم والجلوس فی الطرقاء حیا یہ ایمان
فرموک ایمانک لکٹ درج گو سہ گو وتہ پہ عزت دن وول چیز تھوس تلن یمہ چیز سچ پکن والن مسلمانوں غیر مسلمن تکلیف واتہ ایزا واتہ سہ اتہ وتہ پہ ہٹاون یہ گو ایمانک ساروی کھوتہ لکٹ ترین درج ات تناظرس مز ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کرن بیان فرماو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایاکم والجلوس فی الطرقاء اے میانو یارو میانو صحابو میانو امتیو وطن پیٹ بہن نش ازیو بچن وطن پیٹ نہ ازیو نہ بہن اچھی اپر گام پیٹ نہیں زیادہ عادت گھر نہ کہین کام تو پکیو سڑکہ کن دمو چکرا گھر نہ کہین کار پکیو سڑکہ کن حالانکہ یا دور ونان علماء کرام علماء ربانین چھ دورہ فتن اور دورہ فتنس من نصائح کرنا آمت امتس اہل اسلامن تمن نصائحن اندر چھ اخ نصیحت یلی تو فتنن ہن دور لگیو زیاد وقت زیاد اوقات ازو گزارن پنس گرس اندر وان پیجن پیٹھ وطن پیٹ نہ دوتن تروتن ژوتن پیٹ نہ کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کرن بیان فرمون اس فرموک کس موقع پیٹ فرموک ایاکم والجلوس فی الطرقاء ایمان الصحابہ ایمان یارو وطن پیٹ بہن شم منع کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطن پیٹ نہ ازیو بہن وش اخلاق و آداب کیا وش حیا کیا چھو وش یت امتس کیا چھ تربیت کرمت محمد رسول اللہ فرمان فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها یہ موقع عرض بالفاظ دیگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنا چھن وائٹ پیٹ بہنس چارے اشن وائٹ پیٹ بہنس چارے اسا چھ ضرور وائٹ پیٹ بہن کیسے یلی اس وائٹ پیٹ بہن چھ اسا چھ پانوین آخر کس سے پنن خیالاتن ہند اظہار اخ کس کھار پاٹ پرسن گرچ عیالچ صحتچ کاربارچ خبر ہیون ام پت اخ کس دعوت دیون امر بالمعروف نہی عن المنکر اخ کس چھ کھار ونن شر نش بچاون فقال اذا ابيتم الى المجلس اے میانو یارو اے میانو صحابو اگر تو انکار چھو کرن کہ اسمان چھو وٹ پٹ بہنس چارے فاتو الطریق حقہ فاتو الطریق حقہ میانو صحابو تل ورزو وجہ ہند حق نخ ایمانک ساری کھوت لکڑ درج گو وتہ پٹھن عزہ دن وول چیز تھوت تلو یہ اتھ تعلق ایمان سے یہ فروئی معاملہ کیا دپان اسی یہ بوز کہ وتہ ہن چھو حق کرن ادا اوتھ تا اوس نہ بوزمت تہ صحابہ وطن تہ حق آسان وتہ تہ حق آسان دپان اس کور عرض وما حق الطریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز اس بایو وطن ہن کیا چھو حق اس پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطن ہن کیا چھو اس حق وطن تہ حق وشیت امت اس کیا چھو حیا دیتمت محمد رسول اللہ وچ وطن ہن حق کیا گزرائے فرمایا قال غض البصر اے میانو صحابہ اے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اگر نہیں وت پہ بہنس چارے چھوئی ون چھس دپان مے مجبوری وت پہ بہنس کم پراڑن کم نیب تھومت کس ملاقات لازم وت ہند گۄڈنیُک حق وت پہ بہنس اجازت تیل ییٚلہِ یِم حق والک نکھ گۄڈنیُک حق کیا چھُے فرموہی غض البصر پننہِ نظر تھٲیِس بۄن کُن یِنہٕ لُکھ ہٕنٛزن زنانن وٕچھنہِ بہٮ۪کھ یِنہٕ وتہِ پکن واجنٮ۪ن خاتوٗنن دولہٕ وٕچھکھ پتہٕ ییٚلہِ کٲنٛسہِ مُدعے گنڈن أمِس چھُنہٕ تگان وتہِ پکنُے غض البصر ییٚلہِ وتہِ پٮ۪ٹھ بیہنس چارے چھُے نہٕ نظر تھٲیزِ بۄن کُن یہِ گوٚو گۄڈنیُک حق دوٚیِم فرمٲیس کف الاذى وادناها یُس مےٚ عرض کوٚر اوٚتتھ تام ادنہ ترین درجہ وکف الاذى تکلیف دہ چیز ہٹٲیزِ ییٚمہِ چیٖزٕ سۭتۍ لُکن تکلیف واتہِ سُہ تُلزِ تھوٚد اتھ چھنہٕ کتھٕے ییٚلہِ وۄنۍ ژٕ مٔکریرٕے وتہِ لایکھ اتھ چھنہٕ کتھٕے ییٚلہِ وۄنۍ ژٕ پننہِ باتھ روٗمٕچ پایپٕے وتہِ تھایکھ لٲگِتھ اتھ چھنہٕ کتھٕے ییٚلہِ ژٕ وۄنۍ ڈسٹ بِنٕے وتہِ پٮ۪ٹھ دٕنِتھ تھایکھ
وقف الادا اذا کرج دور تکلیف دہ چیز ہٹائز وت پہ تریم چیز فرمو ہے ورد السلام یہ تریم وت ہند حق کہ سلام ہندن آدابن اندر اس پکان اس پکان وول سہ کر تمس سلام اس وت پہ بہت اس سوار سہ کر پیدل سلام یم زیادہ آشن تمن کرن کم یوڑے سلام یہ نفر 10 رکت اس 2 نفر یور اسے حق سلام کرنس مولوی صاحب کمرس اندر اچان اتھے 20 نفر بہت ادب مولوی صاحب کر یوڑے 20 نفرن سلام یم 20 نفر کرن اور سلام رد السلام نیچو کر مولس یوڑے سلام خاندار گھر گھر یہ کر گھر کن 10 5 8 6 بچن دروازے پہ یوڑے سلام باجت سلام کرنس تہ من دپان حظ ون کت کر عیالس سلام سلام کرنس تہ من یہ عظیم دعائے خیر اچھا مشکلات ولمت تنگی کرمت شکار بے بسی ولمت پریشانیوں ژٹمت مشکلاتوں ختم کرمت اخ پریشانی آز بہس نا کنس کران سلام یا تہ مز کان السلام علیکم امس حق رد السلام امس دی سلامی جواب اتھ جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اگر ژے نفرن یور کور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ژٕ بڑٲیزِ دعائے خیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ حاضران واضران ژٹ زیوات 4 نفر وچھ کن جائے چیز یور 4 نفر السلام علیکم حاضران جماعت نا حاضران کو سے گئی تسنیہ اے 50 نفرن من چھو تو 2 نفرن کرن سلام یہ تر گرافس الگ یہ تر نقشس پان ہرومت اس سلام ہند نقش دیت محمد رسول اللہ اس کم چھنا لاسٹس یہ سی گئی جمع 2 پہ 2 لچھن 2 کرورن 2 خربن یوت تعداد یہ سارے خطر کافی گھان کہ عربی زبان اندر فصاحت بلاغت اچھن اکے گنزراون کیا اکس گئی سلام السلام علیکہ یا اکس تہ ہیکو کرت السلام علیکم اک کھت یہ تاشن تمن بڑاو حاضران چھن رلاون اس اک اکس کرن دعائے خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کرنے رحم سلامتی تھینے وار وت تھینے رب العالمین دیولنی پنس رحمت اندر پنس برکت اندر امس واپس کرن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ یور تہ کرن السلام علیکم الٹ وت پہ کرس کن سلام یہ خبر کیا سوچان ام کورس السلام علیکم تھی وچو یہ اور تہ کرن السلام علیکم نہ یہ بدلو حق سہ رد السلام یہ وتہ ہز کت چلان یل کان سلام کری تمس دی سلامی جواب سلام کرزس نا واپس سلام کی رد السلام امس دی سلامی جواب اور ژوٗرِم حق اس وتہ پہ دینک بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ فرموئی والامر بالمعروف والنہی عن المنکر ای وت پہ بہن والو نوجوانو بزرگو اگر نہ وت پہ بہنس چارے چھوئی یل وی وت پہ بیخی تیل کرزی وتہ ہند آخری حق ادا سہ کرزی امر بالمعروف نہی عن المنکر لوکن دز خارج دعوت اس سمکھی تمس ون رچر تمس ون خیر تمس ون اللہ تعالیٰ سند عبادات رب سند معرفت تمس ون امر بالمعروف سہ کرزن آگاہ منکراتو نش سہ کرزن آگاہ برائیو نش بدکامیو نش نافرمانیو نش تم سن زن کرزی عبادت الہیس کن گنج حکمت یم حدیث مصطفیٰ مولوی صاحب فرما گنج حکمت یم حدیث مصطفیٰ اہل دینن سارن ات من شفا یہ تربیت اس آز تھکن چھنا ڈسپلن نظم و ضبط یت امتس ام حوالہ سٹھا عظیم تربیت کرمت محمد رسول اللہ حیا فرموک امیک عظیم درجہ گو لا الہ الا اللہ امیک ادنہ درجہ گو وت پہ تکلیف دہ چیز تھوڑ تلن اور آخرس فرموک والحیاء شعبۃ من الایمان
فرمو حیا چھو ایمانک شعب ایمانک درجہ یمس حیا رو یمس رو ایمان یمس حیا چھو سلامت تمس چھو ایمان سلامت یمس حیا رو تمس رو ایمان اور اس میں آیت کریمہ پڑھ خطبہ کس آغاز اندر ان الذین یحبون واریا لوک چھ ات پروگرامس پہ کام کران ونکس اڑ چھ دانست طور کران اڑ چھ نادستانس حالتس اندر اڑ چھ زانت مانت ات پروگرامس پھلراون تو پھولراون تہن چھ مقصد تو گول یہ اڑ چھ گژھان سن پہ استعمال اڑن چھ استعمال کرت کاما ہیون رب فرماون ان الذین یحبون یم لوک یہ پسند آسن کرن یژھان آسن ان تشیح الفاحشۃ فی الذین آمنوا یہند آسہ مقصد کہ مومنن اندر گژھِ فحشات پھہلن یم نوجوان دیندار یم گژھن لگن بدکارن کن یم نوجوان سلی وتن وٲلۍ ریش تھاون وٲلۍ اخلاق اپناون وٲلۍ حیا اپناون وٲلۍ یم گژھن ایمان نش تو حیا نش اتھ چھلٕنۍ یمن لوکن ہند مقصد آس گول آس یم لوک یژھان آسن ان تشیح الفاحشہ کہ اس کرو فحشاتن ہند اس کرو بیہود کامن ہند بہرا روی ہند کرو اس اشتہار مومنن اندر بے حیائی پھہلاو ام خاطر کرو پروگرام منعقد کلچر کس ناوس پہ آرٹ کس ناوس پہ سماجی خدمت کس ناوس پہ پتہ دمو بے حیائی پھرو زترے جمعہ برہ پڑھا میں ایتت حدیث مبارک مہاجر مسلمانن فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی فرمو ہیخ پانچن خصلتن مزنا گشورو تو ہمین باچس امی خاطر نجات منگن تہندس حقس مز در دربار حضرت اللہ تمن پانچن خصلتن اندر اس اخ خصلت یت قومس اندر فحشات عریانیت بدکاری بہرا روی عروج لبت وی آسہ من چھنی ننگ پکنس کور وی آسہ من چھنی بے حیائی کرنس نوجوان وی آسہ من چھنی مرد یا زن بدکار ناو لگنس تت قومس کرو تعاونس ہشن بیمارن اندر مبتلا ذات پاک حضرت اللہ اذا لم تستحی فصن ما شئتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل ژے حیا روزی پتہ یہ خوش تکا یل ژے حیا مکلی یہ چون ایمان مکلیو حیا چھ ایمان حیا چھ غیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ترین شخصن پہ چھ اللہ تعالیٰ جنت کورمت حرام ترین شخصن پہ چھ اللہ تعالیٰ کورمت جنت حرام تمن ترین شخصن اندر فرموک اخ شخص فرموک الدیوث یمن ترین شخصن پہ اللہ تعالیٰ پنن بنومت جنت حرام چھ کورمت تمن اندر چھ اخ شخص سہ گو دیوث دیوث کس حظ گو الذی یقر فی اہلہ الخبث اس پنس عیالس اندر خباثت وچھن آس بے پردگی وچھن آس ناچ نغم وچھن آس خلاف حیا سوز مواد وچھن آس امس آس پتہ میانس نیچیس چھو موبائلس لیپ ٹاپس اندر میانہ کوڑ چھ گیلری اندر حیا سوز مواد خلاف حیا مواد اچھ بے حیائی اچھ ننگ ناچ اچھ عریانیت مگر امس آس زبان بند امس آس یوت طاقت کہ بہ کرہا پنہ کوڑ نصیحت بہ رکاوہن پنن نوجوان نیچو امہ غلاظت نش بہ کرہا نصیحت تو تنبیہ پنہ خاندارنہ امہ فحشات و عریانیت نش فرموک اس پنس عیالس اندر خباثت وچھن آس انت حیا مٹیریل وچھن آس پتہ آس زبان بند فرموک یہ گو دیوث امس کرن داخل جنت ذات پاک حضرت اللہ حیا یہ ایمان فرموک یم لوگ یژھان آسن مومنن اندر گژھِ فحشات پھالٕنۍ امیک آسن یم خواہش من یا من مقصد زندگی بنومت رب فرمان لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ یمن لوکن بوزنو یہ میون پیغام فحشاتن عروج بخشن والو بہرا روی عام کرن والو زنا خوری ہند اڈ قائم کرن والو
نوجوان کوڑن تو لڑکن یم غلط کرنک مواقع فراہم کرن والو رب چھو فرماون دنیا و آخرتس اندر چھو رب العالمین تہندِ خاطر دردناک عذاب تھومت دنیا و آخرتس اندر دنیا ہس مز کرو عذابس اندر مبتلا آخرتس اندر تش تہندِ خاطر دگ تلن وول عذاب تھومت تیار ذات پاک حضرت اللہ حیا وش تربیت اخ مشہور حدیث مبارک مسند احمد چھ روایت امیک راوی چھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون چھ اک دۄہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ مجلس اندر تشریف تھٲیِتھ فرماون اک شخص اکھ آو اکھ نوجوان اکھ آو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس خدمتس اندر حاضر گو امہ پتہٕ کوٚرُن عرض دوٚپُن اِذن لی بالزنا یا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دِ حظ زِنہُک اجازت یہ باحیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہس منگان امی غلط کامہ ہند اجازت یہ نوجوان میں دِ حظ بدکاری کرنک اجازت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث کرن بیان فرماون یم باقی اصحاب مجلس مز بہت ایس یم گئے امس کن متوجہ امس لوگو روب کرن امس دوبو خسپت پتسل بیہود کلام بے ادبی مکر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندس مجلس اندر خدمت اندر مگر تربیت کرن وول پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریو کیا مت ڈانٹو اس مسا کریو امس روب مسا لایو امس مسا کریو نی تنگ مقصد گبرا برونٹ مقصد نوجوان برونٹ کیا چھُکھ ونان یہ منگن بدکاری کرنک اجازت آج 15 فروری تیز رات و 14 فروری یہ اشارہ اشارہ یہ کہ 14 فروری کس دہس پہ بے حیائی ہند دہ یوان مناونہ عالمس اندر اور المناک بدنصیبی بدقسمتی یہ وہیں مسلمان تہ امہ چیزک شکار گٔمٕتۍ وہیں مسلمان تہ ات چیزس اپناون یژھان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس فرمائش گومت اے مسلمان نوجوانو یہ نا مغربک شکار گژھو یہ نا مغربک پیغام تو یروی نام کرو یہی درس دیتا ہے ہمیشہ شام کا سورج یہ آفتاب چھو نا وچھن یس مشرق شامس اندر چھ طلوع گژھان ات چھ کھسوٕنۍ آسان گاش تہ بیٚیہِ چھُس آسان وٕشنیر تہ ات چھ آسان روشنی تہ تہ گرمی تہ یہی درس دیتا ہے ہمیشہ شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ یاد تھیزو مغربی تعلیماتن دیو فوقیت اور سا تعلیم کرہن نیگلیکٹ اگنور نظر انداز یس تعلیم ہائی ہچ اخلاقچ آدابن ہز ہتھ آو محمد رسول اللہ سکرہن نظر انداز یاد تھیزو ختم کرو یہ مغربک پیغام ڈبائی زلالت رسوائی اندر والو یہ مغربک پیغام وہیں چھ مسلمان تہ مناون ویلنٹائن کیا گو یہ گو بیسیز کوٹ دیون بے حیائی ہز دعوت یہ نوجوان کیا ونیو سومت میں دہا زنا کرنک اجازت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص بلویت نوجوان بلویت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو تربیت اس نہ کریں مس نوجوان اس کریں تربیت دپیس گوبرا کیا چھک ونن اس کا بدکاری ہند اجازت منگن فرمویس اتحبہ لامک ای گناہ کرنک اجازت منگن والے نوجوان ای زنا کرنک اجازت منگن والے نوجوان کیا ثکرکھا یہ اجازت اگر کہاں انسان یہ اجازت منگی چانہ ماج متعلق کیا ثکرکھا یہ چیز پسند اتحبہ لامک ثکرکھا یہ بدکاری ہن چیز پسند پنہ ماج متعلق پنہ ماج متعلق کرکھا یہ چیز پسند ثکری ماج ام انداز لکھ کان اچھک واریاہ چیز گزرمت گو پنہ کوڑ متعلق کرکھا پنی بین متعلق کرکھا ژٕ یہے پسند کہ امس دی ریڈ روز کا ویلنٹائنس پہ امس کرکھا ویلنٹائن وش ژٕ کرکھا پنی بین متعلق یہ پسند کتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ بیٚنہِ متعلق ژےٚ پسند کرُن کرکھا پنی ماجہِ متعلق پسند کتھ پٲٹھۍ چھِ کٲنٛسہِ ماجہِ ژےٚ یہِ چیٖز بوزُن یا ونناوُن پسند گژھان
کرکھا پنہ پوفہ متعلق یم زن محرم چھنا محرم ماس پوف یم محرمن اندر یمن سۭتۍ نہٕ أکِس شخصس نکاح لگہِ کرکھا کورِ متعلق پسند یہ نوجوان امس آئی دعوت سمجھ امس طور پیغام فکر لایُن نہ روب نہ حکمت وول پیغمبر دانا تو بینا پیغمبر تربیت کرن وول پیغمبر محمد رسول اللہ لڑائی بغیر جھگڑ بغیر امس نوجوانس کرک تربیت ام نوجوانن دیت جواب دیتن قول اللہ واللہ بنس کرنی یہ پنہ ماجہ متعلق پنہ کورِ متعلق پنہ ہمشیرس متعلق پنہ پوفہ پنہ ماش متعلق پنہ نانہ یمن متعلق نہ کرنا بھی پسند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی اللہ فدا بس اس تہ پہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنس کرنی یہ پنن رشتہ دارن متعلق یہ گنہک چیز پسند فرموہس لوک تہ کرن نہ چیزس پسند لوک تہ کرن نہ چیزس پسند نہ پنہ بین متعلق نہ پنہ ماجہ متعلق نہ پنہ کورِ متعلق نہ پنہ پوفہ متعلق نہ پنہ ماش متعلق امس نوجوانس آئی کت سمجھ دعا کورس محمد رسول اللہ یم ساری رشتہ گنزرٲے ہس گۄڈٕ موج کوٗر بیٚنہِ ماس پۄپھ یم ساری رشتہ گنزرٲے ہس ٲخرس پٮ۪ٹھ کوٚر أمۍ نوجوانن وعدٕ دوٚپُن بہٕ نہ حظ کرنہٕ یہِ چیٖز پسند یمن متعلق دعا کورس نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم رب کائناتا یم سندن گنہن کر مغفرت بے کر یم سند شرم حفاظت یم سند شرم گہس کر حفاظت راوی حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دپن ام پت گو یہ نوجوان اس نظر زاہ یتھس کنس گنہس اندر مبتلا گژھن حیا چھ ایمان یل حیا رو دب سے ایمان رو اور بے کر سے مشاہد پنس پانس کیازِ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا اس کرو ساری پنس پانس حساب ام برو کیا سارنی کر حساب و کتاب ذات ذوالجلال حضرت اللہ حیا چھ ایمان اور بے حیائی چھ یہ انسان ایمان نش اتھ چھلن اور یہ دین کن ژورن اموراتن اندر چھ اخ امر یس گو اخلاق تا آداب الحیاء خیر کلہ فرموک یہ چیزس اندر حیا آس یہ چیزس اندر حیا آس تمہ حیا سۭتۍ چھِ امہِ چیٖزٕچ شکل و صورت اتھ اندر چھُ اضافہٕ گژھان امِچ خوٗبصوٗرتی چھِ دُبالا گژھان ییٚمہِ چیٖزٕ اندر حیا نیرِ یہِ حیا نیرُن چھُ اتھ چیٖزس بدصوٗرت بناوان یہ حیا نیرُن چھُ اتھ چیٖزس بدصوٗرت بناوان حیا چھُ ایمان اور أسۍ کرو پننس پانس احتساب أسۍ ما بے حیٲیی ہٕنٛزن کامٮ۪ن اندر ڈُبیمٕتۍ سانٮ۪ن گرن منٛز ما بے حیٲیی نال وولمُت مالیو ماجو اولادن تھٲیِو خیال پننس پانس کریو سدھار پنن گرن کریو سدھار یام سانیو گرو اندر حیا دراو دپزو غیرت دراو دپزو ایمان دراو ییٚلہِ ایمان سانیو گرو سانیو ظاہر باطنو اندر نیرِ پتہٕ چھس ہشی کتھا لہذا حیا ایمانچ بنیاد فرموک امیک افضل ترین درجہ سہ گو توحید لا الہ الا اللہ امیک ادنہ ترین درجہ سہ گو وچ پہ تکلیف دہ چیز ہٹاون یاد تھو میانو امتیو والحیاء شعبۃ من الایمان حیا چھو ایمانک درجہ حیاس کرجو رچ ایمانس کرو رچ رب کائنات رب دین بوزن پت عمل ہن توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.